Jai bela wa tile o ta tonu le tu lai tonu le fo ya fie o le anso lulu aso se fulu beliva o le basi no January lo a felu se fulu beliva o folo fa ta lo fa ma fa felo ya tu Asiata Pio proclame o le Tautai A'e manuia Tautai A'e malo faiva Samoa e le nei fo ya so mata o vie o mata lu pele seunga ya wa fo lo sila mai mo Samoa me se fo o lo fita fa fonga to ya matalia le una ga la mona TV po la BluTV ya mi sol tanto proclame fai o nei vanga o le afiafi fa malo ma fa talo fatu peitai ona o le tanto taimi ma le tili alualu e le tanto wa vano wa maua ma le fionga le tai fono le sunga le Laaulialemalietoa le wote Polataivao Schmidt o ia fo yo le minister of anga ile nei taimi a o toi lo mai ia ni nai minuti ona toi amatalia leo taulu manga le parliament manatu o le ansi tato kolosi sa o tulo e fa filo ai le fionga le minister o ia fo yo le tai fono sui tai o le malo wo tula mai fa talo vatu ile sunga le Laaulialemalietoa le nei vanga o le afiafi le proclame talo fasiata ma lor so fo manuia nei vai ngole aso ya e manatu o lo o le ngatonu me uma wa faiva matiute sa tenga ye fo il tato o tonu e me se fo tambo ai mai ere sa mole kono uso lo fa nga solo nei ma lor so fo ya tau fai talo fai le anga le leo le tapa au siri le langi manatu fo ye tele a tala i manu titi tala i mala ya ai ava ya tu ya i la le leo o surunga titi le nei vanga o le oli ya ona ori le lo tolo o manu ya me uma a la u fionga o a mai le tu langa i le fata o tonga o le fono usua se o tato watunu ai mai se yei nei vai sua o te fia tala noa tuai e le nganta o le toi usua i o le fono le nei tausanga ia ai se tafe mo le vaia ia se tasi fo o toi ulutaia o le atunu o ilonga te todo mo to le foi sa ave ma tai o le malo i tausanga o tuana iantu ono le tau li o le fala ma le apurpurusia i tofanga au le na mau i fa matalanga o le na suatu mafio antu lo fionga e asia le tamai antu ila e pape sau nonga le vaenga fa molmoli aftai Asiata le sona nafina to ya matai ile fono uso Samoa e lai por kalame fata tia la lo tula fono tu mau mai le lata usang o ananafi e uso el fono wala li wino talo tupe ma le la fa solo nel talo tupe onanafi sa a mataina sa noa ia fionga i fai pule
Whatu au whale meile Maota e tō lima, tō ono, tō fitu. E pe whansilifia e fitu I tū malo fau ia wa whau whale. E ala le tātou whenga pālota lai titi. Ia le lau mai ana sa no ai sui tō ono. Wha umaltai au nei le sui o sa nganga lua. Ia ma sui o ana lua. Ia ana nafin sa no ai le sui o ale pata I tū pai lalo. Wale alili lua. Ia tainane ia le sui o ta whata lua ma le sui o whale alupo. E pe ona silifia ia o le sui o sa nganga wha o loo malangatu I New Zealand ono ni tong fitinga foi whafo mai. Ma o loo mawale tala o loo solo manuia. O le whatulangana lava I o le polkalame le vai aso le nei. O le whali liwina o le tala le tupe whapopo. Ma o loo whanga solo foi o tātara noa siata ia e umalole tātara noa o latu e. O laua amata le fono usu o Samoa le teimini nei. Whanga solo I lava sa unoa ngā sui mamalu e winga I le tala le tupe I le tu o le malo. Ia me se fo I le tu e ngai le malo. O lau sa unoa ngā I le awai o le teitai o le tu ngai I le sunga atu le epa e sa o lau sa unoa ngā. O le vai aso lente atu nei no uma wai le tala le sfareile. Ia o lo fata o tolia o no le ato tolo na malos. Ia wa e siri fie fo ia Asiata po a fo I tūlanga o fetalia inga ma upu matala I tūlanga o upu whai o malo. E a tato wo o lo le taimi o pupo ngam whaingta. Ia o ma wai le tala o lo whapena o na fata o tolia le fionga le teitai o le tuanga ia o manatu. Ia e tauno o le vaipo le tūlanga o iai pe mana o miesef sosoani le tūlanga o ngā luenga tau le malo. A siri fie fo ia ieng tūlanga iai le lamatia po le tūlanga le ngā whatau li maina mo tātou I nei. Ia te tauna whaile me masani o na whai o le awinatu I New Zealand. Ma o le tūlanga nasa iai le teranoanga ma le fionga le tamaitai pālimia. Ia o te anga e vaai po le tūlanga o iai po whamata e mana o mia le sosoani. Ia ma ua mai ana tā pena uma tūlanga na o le nganga lava ia I lima peo fionga I rifo mai. Taulu manga o le saunga le mu. Ia e meisel tūlanga o le sefe o whemalanga inga I lungo le ea. Ma o le sola, ia o le ana pasi ai il kāpeneta tūlanga o le awina atu o le ngasi. O le fionga I le taitai o le tuanga ia ai lafo I lima o li ima tamaitai fo ma I lātou te whaatūlanga ina. Le taimi ma le aso tāle whengai e awina atu e mo tonga fitinga ia tunu mamau. Ia al te talo lava ia Asiata Pio Vaoliko. O whea lava e anga iei tū maanga o whinaunga whaporkiki. E a tātou wo lo I teimi o pupo ngā mawhaingi tā male mana o mia sosoani. O te tau ia o inana e tosi ele leina o upu whai o malo e tātou wo I whairi me tauna whai. O le ngā walofa ia atoa I whai ma le vengo ngā luenga e tauna whai. O le mena e tauna tātou wo ngā tusa e o tātou manatu malangona. E whaira ngā luenga la vea. Malo whaavitai lau fionga le teitai fono, whaavitai le whaatō whala inga me se fo o le tō whaua e I le kāpeneta mo le whainga malo. Ea I le tūlanga fo I se sa I le ngā manuia. Ea me se fo I o le tō whaafu isi o le malosi I le sunga I antu I repa. Au te toi fia whaafisile tua I le vaisua leana saunoa I le fionga I le whongvitalai. I tūlanga o le suenga lea ua mai a wai e tauli maina fo I. I pili lava nei lena e se ero na whaaliliwina e se le mga anvesainga lea o le malo. E mwhai ana e sau noa whaalau tele le vaisua lea lau fionga I le taitai. Ua sau noa le fionga le whong whetalai e winga le tā upu lea le fo isa e whaafonga ua tapu. Sau noa ngā le whong whetalai se ia whaatū le whai unga pea umma tala tupe. O whaalia manino le fionga le whong whetalai ua iei le whale tonu te le. I whaatulangana o tūla whono, ma o le a whaatatia le li poti, I rumolo la wa whono. A o umana whaatatia na nafi, o lo o matua manino ai li poti lea le te le o le fseta inga, ma le tūlanga whaale tonu wa iei tūla whono nei e tonu, e fo isa i fi naunga le teimo sola, ma e se teimi o le pontanga le nei il parmene, I o le a whaasisila lo ia I loa le teitai o le malo, e whaatulangana o le mtafa I e whai. Ma e paulava leo la upu e whaino utau tala atuai Asiata ai o le mataupu, e lese te mai mataupu, e te le mataupu,
mai le tasi le lua tele mea ta fesasi ia le whaatulangana. O le tula fono ma le mea na pasi ai le parlemeni. Mai le lai titi la le whaatulangana. Ai se io o atu i le whai unga o le fono tanga le nei. Na tau talangia lo le taitai o le malo le fufuanga o le ua au tasi i le parlemeni. O inae whaatula iai se suenga whapitoa e le e anga ina ia laulili. Taunu unga ma le whaasao sao ina. O le wha le tonu o le ua tula i mai ai le mautonu. Tula fono na pasia le parlemeni. Tula fono o le ua lolomi. Whaatino ai ngā luenga al whamsinonga whanua maswafa. Mai le te tau na adu whapea. E te tau na whaasao le le tula fono. Pata atia le me tau na iai. Yona manino le o le whaatula fono uma mei na whai. Ala ta atia le mta se i matua wha manino le le. Ia pe a whaatula i le fina ngalo. O le u fina ngalo iai le pāne mene ma le fionga le fonga whetalai. E me se fo i se lafo whatu. E le fionga le tamaitai pāne mia. E whaata atia ma wha manino ai le nei mta upu. Malo whamtai, ono le taimi wa tau whoiona e tumuli ia sau nanga whai u a o lo mai le toi whauino le pālemene i ni nei mta upu whauau le nei fontanga lau whionga. Ia, paulava leo te talo, i tapo inga si o tātou atunu u le nei taimi Samoa e le whai ngofie le tula i mai fo o nei whawhi tauli o whea ngai ma tātou. E le ngata e le nei fo i whawhi tauli te le na tula i mai tonga i le nei fo i whai ungo le nei vai aso. Wa nei whawhi tauli e au mai lava o na ave i a Samoa. I le ngata o le ea whela ua i al sami e au mai lava le au i a Samoa. E le lai titi fo i le mea o lo tātou tiro i le nim tau. Pape nā fo i tātou tau mo whai atu winga le whamai. Ia e te le fo i nātu langa o lo tātou tau mo whai pēr. E pui Samoa mai whamai o le COVID-19 ma le tele o isi fo i ngalu o lo sau mai tua. Ia le ngata i le o le tele fo i o whawhita uri upo whai o malo. E fo o tau sila mo tau mai tau mai. E le lai titi le mea o lo tula i mai. I le taimi ma le taimi. Au lava leo le talo. Ia alofangia i tātou whanau no manu ma tātou talo whatasi. I le tua alofa e so ani mai o tātou mawhitianga. E mai se fo le tele ma le anono i o whawhita uri o lo tutupu mai pe le taimi. Ma le tele tonunga, ia, tātou te mai a tasi na ia e ma le manuia, tau whainga le tātou whainga ma lo fau. A wā le nei no fo inga ma lon tau awa me ina. Ia, ma le tātou talo fo i le wā le wha ato tulia i whala i to whanga. E mai se fo i le ngase o le ionga le teitai o le tua ngai. Na i alo whangia le tua e wha fo i le malosi. A wā le tau awa me ina o ngā luenga ma tiu te whai tono le pān meni. Ia, matau awa mea tiu te mawhangaluenga o lo tofi ai mātou ele tunu. Ai talo atu pēr ma ngang wha alo ele. Ia malu Samoa, ia wha mama ia le sau. I lau tau to wha ma lau tau fina ngalo. Tali tonu lava e le po Pea Semu, mai sau pētai au malama. I lava o lau tui malo fie, ma lau wha o lolo mau. Ma lau o lolo pito vai le to wha le tātou watunu. Ne ia tātou maua pele nganga o le loto whamangal. Ia ma le loto maua lalo, ia ma le nganga o le ngādu mui whātasi. Ia ngā ia iluma. Tātou wa ngā iluma. O a fo i futia o sola mātou walu. Ia tātou lefe malama mai ma le whetu iai. E la foa i ma me uma. Sau wale taimi o le tua. Ma le nganga ina i o tātou maua pele nganga o le toi tilo ma toi tepa. Ma wawa ai po feo o toi le file mu. Male ami o ton ina ia solonga le leita o manga o le tātou walawina. O wasi o tātou atunu. O le tatalo lea Samoa. Ia maua pēr le tō whā ma le whao tautanga. I lo tō pa ia fo i ma lo tō mamalu o lo lalam papa au ia tunu mamao. O le tatalo le nā. Na i o tō ulo whangia pēr ma tāpo ia whaiva ma tiute. Na ia mawhai iu na wha solo i luma le tātou ngā luenga. Al pāle mene mana tiute whai ia salo e aulia le solua. A solulu le vai a sofau. O lo wha ngā solo pēr le whona uso o Samoa. Inisio mata upu. Tasi fo mata upu te le leva yaso o mata upu leo le. Ave eseina alo ia. O le la fonga mo fa whengainga. Ia ato ai fo ima le mata upu leo wa angina nei Maota. Ia o tautu e whatulanga ina leo tu la fon. Ia ua le whamsinonga o whanua mswafa. Anu te leina nei e fiafi Samoa. Mato wa lofa te le atu. Tato whelo e pea asiata i sesi tato por kalame. Ma lori tau tua soi fua mai manuia.
After tele lo fionga le tai fono ia au lo fionga fo le minister ono o to no a wa fo ile to e tau fianga le parliament momoli to lo faanga i lo fionga mo fainga malo to e fita pa i vai so lo fo ile i se lao mai le tua so i fo mo le tai mi Te fua mai manuia. fa tai ia o le tatu fa tele no nga le ma le fionga le tai fono mana tua nau lava le lo to ile nei aso ina ia au mai se fa tele no nga ma le fionga le tai fono le sunga le Laaulialemalietoa ai o le pisi lava o le taimi antoa lava ai whaftai le tua. Ia, tasia pe lua ni minute pe toru pe lima. Ia, ai whaitau ane ai au a fo isa tau whaafonga anga. Ia, ma le vaenga lea i le tūlanga fo i o le whaanga senga sea i o le fionga i le taitai o le tua. Ngai, e manisi o vaenga o lo forasia. O lo whaawa wai lava le tātou parimene le nei vaenga o le iafi. Talo whaatu ma toi whawhelo ia tu ono le tūlanga i le luu lau. Ia male to pe lau le tātou whatalofa mau folofa i o taupa ia. Ia ono le manunga i le avanoa. Ia ina nei te iwa mau watu. E ili se tātou whaatala noanga. Au lea e foto mai le sa. Ia o kama maha kuku foito ina to ina. E ili fasi vai sua le vala o le tala lea e mai se fo i o le whaiunga le kapeneta. Atu ina mai. Ia mo le sa ili ngase fo ima le manuia le fionga i le taitai fono. Peita, eisi vai sua lea e ono mawaila se wha lau telenga. Eia eisi wha fika audi le kaukula i mai ai. A fo ima i le tātou wha malo manisi o tātou wha lau iloa. A wheloa i le se tātou malo le fionga ia vui. Masina mua, seinga folava. I lunga tātou proklame. Ai utu fia whatalo whātia te auto uma. Peipine Navy ma auto lunga le proklame. Like, love and share tātou proklame ngā te leo le tō fine ia lia. Tu ia i mata ilinga yo le mafuta mai foi ia so to fine ia tali langi se ao malo ia me se foi le tautonga malo le mala manuia ia me se foi le nai tu langi to fine a toru ma tautonga ia alofa ia le mafuta manurewa malo la vale mafuta mai nga te foi leo le fletua poima ia male ai ngai nai sini au Italia se uso ia selu ma le tau foi mafutanga le tautonga male ai nga me tai talanti ia Lucas se aso ma le tau foi e vanga le vanga le fiafi mai se foi Jerry Lantu tamai toru o mea asa Lucia tonga filia ia ma auto uma lava io a raisa faia ma lo lava le mafuta mai America o kasefi ai wo fa solo ku le level le po ia va pe foi la to wiki ia ma le to tele lava o ila to o mafuta mai mo le to lo fa anga foi ma fa ma lo le tatu Tautai A'e ia i le tamama tu fo i po le fionga le au na fusia fionga misa na pita ia ma le tautonga ia nana le mafuta mai le temi mai se fo i lato fa au pe fo i ne tuno ia i malolonga fa talo fa tu ia kitiona ma le tau mafutanga ia ma si malua falanga oti ia en au li tia sila ma le mafutanga le nei vanga ole fi ma auto o ma lava le fanga le fo i le sunga ale sana ia ma le tautonga le mafuta mai le loisin Wellington ia malola ver mafuta mai auto i New Zealand auto i Australia America ma so se tafalava patalo fa tu ia auto Mali rice ia Keila Havili ma auto no foa fani ia malito mafutanga Dave Tanielu malola vale ono sai fio yo tala le patalo fantu manantu ngawa ka ko me tu ai tanto company lango sua foi mai Whawhiloa i le fionga ia vui, leo wa pale mai i longo le tātou Tautai A'e, e re nei vaenga o lea whiawhi. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. O le si tūranga tutusili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala o loa. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fo tau e le sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo pa voucher o mo le apusu se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le ferwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no de tamao re ainga. Fa te tu la vole talo pa voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lo la le tsam pai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher.
le Oceania Career Academy. O sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mawai le tomai whakamuta, whapeaisi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono le wha se furu tausanga. Ma ea o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pesi te seni ni usila. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau. Ono lua lua, valu fitasi. Pea siasi le website www.oca.nz. O mele kirisimasi ma whaelonga tupeta i lua se lau tala e wha se fulu o Sauni e le PacificEzy mo ana paanga. E lua se fulu whaelonga mo Samoa, lua se fulu fo i whaelonga tupeta i lua se lau tala mo New Zealand nei. Wha mole mole wha au ngā le tali whafonga au mai lau pasi e ilo ai ua mai au na whai utui. Mai fautui na fo i le wha au ngā le F-Pass e tutongi e tupe wha amomoli. Pe a wha au ngā ina o tātou ofisa i o Tara o Tahuru ma mangele. Wha aftek tele Samoa le langlango i le nei tausanga ma ia manu i tele le kirisimasi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Modisi whaamtalanga wala au le over se lau o tasi ono. O le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mamoli i Samoa. O le Oceania Career Academy. O sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mo tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mawai le tomai whakamuta, whapeaisi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Ma ea o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pesi te seni ni usila. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau. Ono lua lua, valu fitasi. Pea siasi le website www.oca.nz. Joe fa talo fa tu toi fa fele tu sa moi lo fa so le divanga o le fiafi i le tanto por kalame tu sa o le Tautai A'e ma le manuia Tautai A'e ma le malo faivo so tanto wa tu no lungo le unanga la BluTV polo mona TV le ua lo se fulu minuto te le tu la e ono le taimi manto in usila le alu zato malo longa sa o failo ya te oe le sia tanto malo le o le a to ailo de sa lungo le tanto por kalame ia ile nei vai ngola fiafi ai fa malom fa talo fa diabrero tau Sam ai ma le tau mafutanga i nei i New Zealand le mafuta mai mo to umalava ai se yo mo fa talo fa felo ai talo fa mo folo fa tu mo fa felo ai lo fionga vui i lunga o le ta por kalame ma sani ona fa au le telo va yaso le lanto sanga fa mangu ya kur kausa fa e ui ona le ua matua ho te sanga fo ya pe ona te fatalo fo te sanga fo wa le fatata tu te yai ya ilunga o le tau te ya se tau mo malole langi mabalo vuli langi matafi malole pale ya tuwasa tatu yai ya ipo apo ani fale to e watato tu vai mai lu la le yo le tua wa male la langi le ma fa na tatu to mo se filo inga fa penei ya malau to file vai malai ya o samo fainga ya elim foi foi se upua ngei o ko fa popo pe ko esai ya o sama falanginga pa ia mai le vau e ai le fa vau fa pe foi no tatu tru o fa lofa fa felo ia tu fa manu atu le nei tau sanga fo dua fe no suma lu o tatu iai a kongo se kausanga le ngei o le a fa popo langa le ua tapo lungu mela no winga fa popo manu o Samoa ya ile nei tau sanga le ga fa lo fa felo e tuai mai lo tatu tunu o Samoa nei talo fa lava ya sua fa manu malo au ke riso tati tau fai ofo ta ia ilo nanga le lei wakau ola o bomoni lo fionga voi ali o wakau ese la utilo antoli o tau fa peli le yo fa pe so walo le mati tal no io o bomoni le tulanga to fa fo wino lo malosima lo la le tele io e la fionga fitei lava Asiata A'e nga se ha tu mai tei la lo per mai petelo io a o winga na ole fia o lo voi ole a tatu mawale fia le atoanga ma le vai la auxili le na le soi fo ma le ola lo na winga le le alta ngata voi le tango fia le ava malos ai fia lava lo na loto o mai la le tau sanga fo ya ti li ai ya ona susuru le la le o le masi o le la le o le masinga fe ku ya ma le la ile ao ya ave uma pe i sala elu
ai tatou la vai o le ngai o le tupu o tatou tunu io e pe no e le o so wa kali o kama e le nga fa lo e a fia le te vai atu solo le tino o le nai o ina sulo le masina i lo soifua la di lei ia la ufionga fo ia wale ainga fala gilange me se fo ia lo va fusuanga fio le mapu ia o tala no fo ia tu mo ia le o tu mo tau so tu mo talai ma lo le pale ma lo fo ile fo lau tiute me favor nei fo tau sanga o le e o te longa anga lo sa ia wa fo ile tap tap ingo fe nga ye fo sa mo i favor le pale me nei ana fo no so mo fai o ma lo ai nei vai ngau te fia fa fisilia tu ai lo fionga fa tu au mar mata tanonga male fionga te fono peitai e nga se li mami u ke mar se fulu minute na mo me so ne taimi ai la nei mata au puto fia mana fo ya wa te lo na fo e no fo fan le sa tu ya mai lo fina ngalo se malam la anga lo tele ole am ta mai sa fa fisili tu langa fo ye muri ta ole Maota ai si o to fa fisili tu la vai si ta mai vai tala le na ta manu mai nei le via fio yo le wa ta si mo ya le kapenenta ole au mai matu va mai ia le tulanga fo i le taita yo le tuangai wa sa ilinga malosi ya tunu nei uni si le tonga fitinga ai pe ia si vala le o tau tula i mai ai i le finanga lo le to ina em fai ona e sa no i le tulanga lo fionga voi ia morning fa mani Asiata Pio tala le e mo moli mai le molia tatu fa fitai i le tua no le musu le lei e tu ina ele fionga te mai tai pale mia mai so kapeneta ia ona ole dofa wae mai se ona ole silisila i se tasi fo io tamali o le tunu walola na tautua i fai o malo e ala i te inga o le tunu ia fo i fast food te sanga taluna fai malo le e tapupi lalo le te inga va ai ia so mai ma ole fionga le to ali ia so mai ai matu le pasai le mali le ngoi ia ini tau sanga sidio na tele ia ai ile i abia ia tulanga foi pe ona ia fi na ngai le pale bene mo fai o malo mala e tau fi ai le me au na fai ai na se tala sala tua na tau mau ai le so ile fia finei e va pe le o fina ngalo le ia le toi ina ave e fafo ia ai fa ia ile la mai fina u malo e tau peanga e nei te walu tula i mai ni pefea ona fuatia le o le fainga malo ia ilo lato le patinoina mai le before fo ila le lona lava fina ngalo e tu una ile me tau na ona faile anga o le upo e masani le tunu o le ave fa lo le tau il fa lo ali anga fo ia o malo e yai lava ia palo alonga tau mo ila to safa pe ona te tai i me ne o malo ai o le tulanga lana pe ona yai ai pe e folinga o lo au ngata ta o fiole o le te tai o le tu ngai ia e tu sai o le fina lo le malo o tau ona ave e fafo mo sa ilinga fo e sa ilinga fo i o le soifo malo loina ile le o lae ele va pe o fa meleina ia le tomai o alom fa na o Samoa o li me mai tai fo mai ai peta ia e au pe ona tatu sa ili ona o le chief ia fo i Asiata o tatu ele o ia se tatu me vono o CT scanner lo na winga e te tau ona maua le avanoa le fa ai no tonu ai ia pe o le atonu le ngase o lo va pe ona fa tau to li ai ia le sa be pale mi o tatu tunu lo no winga la e te tau ala ona ave le ia le sunga ya tu ile e pai ia tunu fa pe o se tala lena maua ile afia finei ia e foringa mai o lo au ngata le fina ngalo o le sunga ya tu ile e pa ia fa pe ona fa tino le ma io ina le fina ngalo le malo e pe no fa tia nei le nga fa lo Asiata man fa fonga mai Samoa fa tailo vionga vui ai i fa fisile tu ile vai sua le tante fa so ai mai so le ngase mai tau li o le fala e a pulsia to fanga o le sunga ya tuila ipa o tau ma wo le se afuanga tonu o le sailinga ngase le ali tai o le tuanga o ia se tu langa o ngai tau fa polina ia wa foi mai tau wan tu le tu no
pe o ile si tala na sauna o se vaenga i le fulu lava ma ya le pe o tau maua o te leini na ya so i le mautanga ngase o ye se vaenga o tau fa polpole ai ia le tūlanga i lona soifua maloloina lau fionga. O te ilo se tautai sa ili atu le tātou ia ona o le fai atou te sila mai mo mai Samoa me se foi le ma fata tal no ngam le fionga i avui ia o le ui po e mau mai release tanga luenga o se fo maloloina ia pe o le atonu mai le su wo vai lupe ia wo vai lupe alo fa Asiata o lo mau le le tu lava oi ia fa mole ona lena ele manino lo sau no mai na o mai ala o fa Fisheries atu ia o telefone le tau mau atu ona le nai te tiri lo sa wale le moto le pale mene ai pe ma fa na to sau no mai lo fa lo tali le lo fa Fisheries le na te atu nei fa mole ala o fionga ia ma fa Asiata pe lo fo na o tau fa matala atu ile tulanga pe ona yai ele o fai ona release mai ngai le vai ngole so fu maloloina ia salato saidi linga ile ngase o le fionga fo ile tetai o le tu ngai ai pau le vai nga o lo matua mamafa yai ma opo yai ta ofi ona le ngai le o se fulu pe afu atu ia fa moe ia ile afo ile no foanga le o lo yai afua ile no foanga o lo yai ile ICU lo na winga tato no lo ile ICU lo na winga e tu ngale ngase ai le o mafaila o le upua o e tu ngale ngase ona o le ICU ai le o se tala le matanga luenga o se fu maloloina ai fa penale tato tilo ya e wila fo ina o fa fonga le tunu u cheli poti wa sauno ai le felo tusi o le tua ngai e to faia le ala ile pule rimoni ai afina ia ta uai ele ai wa na o se na funuala na bela o te ai tua ia tele pelo la le tala se tala ele taunga malie i se tangata o lo o iai ia o lo o ave iai le fa mua ale vai nga fa fai ai mai se o umo na tauto i ona tiute mo na faiva e tautu ai le tunu e ala i fai o malo ona ia pelo ngia Samoa le anga ele le piang fa pe o songa kama oi ale mana o ala ia fa ilo ale ile ngase o lon tamale le ele anga ole tama ole taitai sa ave ma taitai ole tunu if you fa longo ye tanga tape ola se tala sa ele la wa ma ua ele tunu ma tu langa foi pe ona utala no atu i vai so mo vai ya mai se foi na mtanga ole nei vai so inicio le jom television ele ai ola lava ile mo tanga se ngase i ulu mo totua ile ICU to ina aluna winga tu apelo ale na fai tu nei tangata alonga winga ile taunga mali fo irona tu malo ia se fai pule tu la e represent la to le Maota la ai tele pelo ile mana mia Samoa ni fai pule tele pelo mana mia Samoa ile fai pule e na te fai lo manino mai te wolu manga lo ia tu le e pa tangata u lo ala na tu ile tunu e ala i upo fai o malo tai ta inga o malo o le pale mia sili atu na tele tau sanga na vea pale mia o le tunu e fa feo na ia e iai o na ainga e iai lo na nuu e iai lo na i tu malo o lae ta po i mai ia se sila la iei tu inga bepa pea ia ile nganga fa alolo Asiata ni kele sa fa matalanga ai o le nganga le na e pei o na outa ua o lala mai le ICU ia le afo i le sunga le ia tu ile epa tai o le tua ngai kalau na winga
e tu ngase o lo mau o lo a fiaile le fiongaile te tai o le tu ngai la nga fa lo batu fa funga mai ma ta po inga Samoa ya masenga nga hoila Samoa e tatalo mole ngase ole le sunga atu ile e pasai le mali le ngoi pa te al porkiki a o te mi fa pea tasia ia le tato nganga e tu ina fa tasi lu mole tua ina i fa pea na pui so fo me lo na o na le nganga fa lo asiata ma lo fa vitai le tofa sa la inga santuala ai se foi po lo fionga voi ia o le awa manino yulu ngalu sila fa fonga le mamanu lo tele o le antuno leila nga afua isi teimi foi o ta fa tala noanga ia e tau afua ina le fa fonga mai Samoa au le so awa fai vai selo pepe le tala mai ngole tofa ala o fionga ia esa wa le tawilo pulanga ma vai ngai ia e lo mota i sala vai ia ina to ai le ainga wo matua i ainga mana tu foi fa tai le tofa tala ai mai se foi o lo seu silsila langa e monia e le longo mali ele au mai o se tala e fa tainga mali a o le tau te tau mo fai e fa tuli vai ngau i le tu ele amses o le monia te le alo foi le tato le la to mo ile lo fa male fa alo le to ina e tau te tau fai talo foi ma tu fa tasi ina ia toi fa fuisia lona malosi antoto ele tu langa i tau ona iai e te le ngaluenga o lo mo mia ai le to fa manusina le fionga i le tai o le tua nai uelea ia o le wa au ili la manino le vailiu lea fa tai fo i le talanga pasina i lo finangalo fa tai lo fionga le ile matua la insantu ala ai voi sei fai mai so finangalo o le wa tau mamate atu ai mai se fo i le tulanga o le fono so so tato atu no e ia fo i bo fa lava le mo i le finangalo le Maota le tai o Maota ia i tulanga tala noina ia e so wa finangalo fa le takata lava ia mai tau i tulanga fo i o tato pili e tolu mai si vaenga le o mai a se suenga ma ka kia fo i fainga o le pe o fa mau ni mai e se amia na ave o e se mena pasia ma tulanga fa pena ia e fa be lava upu e masani e to ina o le teimi wa el watu pito mai fenga o le teimi wa la tu pito mai tu ana e o le ua pa e moni lava ua au mai ale le tala ua mai a ia e sai di dinga le ia ai o le o lo ua toe patati atu isi taimi ia lava se taimi ona olona winga ia na masal salonga lava asana fai baile asale masalo i anga masani ia pe olona winga e tele se onga o iai ia le sila ale komiti la le mar komisi le na tofia la tu sa ili le vaenga le nei wa baila la tu pai uma ia ai o lo ua manatu le ia le malo ia male tamai te pa de foi mar kapene ta ona tu watu asina taimi sei toe pai ili ato ai ia vaenga ia ua au mai tonu le na fo io le pai unga o suspenga le nei ia pe o nai vaenga na pe ona fesinia asiata ia ole ata tu fai me fa longo lava ile tamai tai pa le mia malana kapenet al finga malo fo ia ile tulanga ai monia au le lava o tala mai e be ta i lo boto yai se tu lalo lena ia isi temi ia se toe laulili wai ia matoi sila to tulanga ia nisi o vaenga o lo pe ona mo mia ia le menino ia le nga fa lolo asiata man fa fonga Samoa ma lo va vitai lo fionga voi te mana tu foi le to tele ani o fa si se lo misia o ile kelenga o ka usu e ma mo sta va no wa la yona o le autai lo a polu na li tulanga o le toe li poi o pal mene e maria mai le to tele ni o fa fisili no fia ma o so fina ngalo lo fionga voi e wala nga le sa e le matanga lo ngo leo e ne to sanga o te e mai se foi o lo to mai va nga o su enga mata upu fa pe se mai so figa ngalo e mo ya i tulanga o le kele o le mau o so fainga o so le nei taimi ma tulanga fa pea leo ma io fa vive la fainga i porkiki ma upu fai ai o le meo le so fainga o so nei tulanga fala au fa sain
o le asau sila o i le taimi tonu ai me se foi o le satia ai o i latou na inisio matanga luenga le malo me se ofisa o fainga palota i lau tilo le taimi o nei mea matulanga whapena lau fionga whaina whaiso fina ngalo malo whaafitai i a tonua ua o ngā tasi le futia ma mele pe upo le tunu ua pea tātou wawai ai i le folfolanga matau tinonga na tuina mai ele teimi fo yo anga i atu le fatutu ele tua Samoa tasi ia ele sailinga o le tofa mal fatutanga le tunu ia patalo fo ile tunu e au mai ia le teimi le nei ia se e tuai la tu te foi ulina le sao Samoa onisi o vaenga sa peona tala noa ia le road show ale fatutu ele tu Samoa tasi le wa pe ni fainga malo ole tau mafai ina ia sa ili ia ni fa le tonu o iai ia ai mai se lava i tulanga fo i pe ona iai ia le tele o nei o meo o pangatianga o lo fia ngai ma lo tatu o tunu ai mai se ialo mo fa nau wa o i le le o lo po iai le tau e voi la wa tatu va ai nei la e tu lai mai lo le finga malo fo ai a matalo fo yo na sawa mai ale ya o se le lava sa fatino le temi o iai kom sina sa iai ya pe ona e taua ia ua le ua ne ama fatino nga luenga ana ia li leo le malo o malo ia tatu fa tai fo ila ona lo la tu fo i matala ma la tu tuti William ia fo ia sia ka le kai mi ngai ole i lunga o nganga le sa ilinga o se komisina o tanga you know this is a time to show your capability of becoming a commissioner of police ele pe fa penale tiro i vaenga va penei ia ai ele tawo tele la na tawa ona ole mafai ona maua ele au drug dealers malo la tu nunga le wa ia folinga mai ile mafai nga ko la fise me fai ka ko wa o ina ata mai tele le mtanga luenga leo mai la tu lo te ia le mtanga luenga ya ole le ua nga ma pesisea le la arkanga ma maua kam ya o se vai nga le na mo tatu tunu e se lava i nai matua lo po e pele tau wai o vai nga voi nei asiata ua le nga tai na pe ho no totala tu inisio te ai e manga ia foi le meo ai a onga o fo ionga onga fainga la ko test fo io menge o drugs io fo i pal menge la ko te va pe e o il mo ka fo o ile fo ile fam sinonga wa uma me onga luenga matanga luenga tas si wa matua ile ka ko vai ai e se vai o fa lungo ka luenga malo ale ai ele mali vai ele lava ko kongi lai ki ngaka i fia sela wafe kongi ai ale mai ka waku ele pa foi le la ngai au na solo le tala le tala fa ngo tatu ia na le au e tatu le tala foi le fai mai a fai aku ala ko me mo e fa mai so le ui e ku pe va ver me ala buka ku pe va ver le me a solo la le tala le na ele si ka mai kiki manes ken kiki o longa winga e wa ngale fia onga ai manga o fia truck dealer ya o enga la ia lo iai ai momoli le fa malo ma le fa tai le acting commissioner of police me se fo io o le pulenga le fa ulunga o le matanga leo ya ona lo la tu matala lenga o le ua o le minge sa ai fainga ka mawalanga o le ska ko va fo le alwe e kuli me wa longa winga aka ko kangi ya kuila e o so melo la ko va il mele longa o mele va kuila o le fo minga e pe o le winga le ole tau fa pulaina ole anganga ya mase manatu tu sai o le fa fsili mai asiat ba lo fa vitai manatu fa si fol ta fa talonga ai la so fina loi ina lau mai tau ia solo na lua le nei o le paia inga o le palemeno le nei tau sanga ma na ia fa solonga o la unga fa tau pou
ai la tau ia na manu malo mai whinga palo talaiti ia ole ase mai taua lau fionga foi ia ole tō whamanu sina foi e mese foi ole tūlanga e sera kala ri o to ne o sau tono le pale meneli wa ba ia fale to o la tava va ia kala mai ia ole ai se ka mai mai sau mai mangua ia ma tau fale alu po lau fionga e malo va tai ia o afo yo o anga masanyai pe ona pe mai tawa tu yai ia ona ole la tu fu puru nau pa wale le nganga le fa tuanga ole nau ta ole nau ta e le fita amata le me o ai teilo yai ole me na la na oisi e fa to i te mi le ia puru e ka wai mai fa fo nga la ngola fa fa misi ngo fa petition sa al te mi nei ka vinge mo kwa fa ko mai elsa yo ia umange ia pe ko fa le kungu fa si ngo petition la wo uma ka ko songa sao fa mo ya ia ele ia tatu te ia fo na wa ma fo na ole me ya ole mele mo we le la ia la unga le vaenga le fa la unga fa ta ko le vaenga le o le va na ye so le ko la unga alu fa mana to fo fitala ye o uma lo time fa mai le la o le vai ai fa lo fa fonga ku fo kala o la o ko ya ma ka fo oi e ta uma ye o le va na no fo le pale mege ale fa ko fa le o nga ma ku fo ka mai ngo fo mai ku fo lo ko inga ma ka ngu am ka di mai ku fo lo ke le fiska Alô. La ole ai nesto ina. Ole sto ina ona. Ia ale la uko ku. E pila o mai lai me fa pe. E fale masangi. E fale masani. E fale masangi foi le langa ile ngei fia se furu kausanga sai e kongu ho. Sangu ngua sakaraya. Ya, ale mela uko. O lo inga nganga mai sakalia. Anga mai fa ku o umano kaimia la fa pe ai la fa ku le fo kala o ko fa popolo kai ya ai ma ngai ala la unga ngai e pure fo ma na yo la to finangalo ai o mai sa o ai tu langa mala la o mea ke minge mo wai ko li ale ako uru ka ngaka la ko ia wai eu aku kai mo le le se fuaka ele se uru la ko ia wale ya ole dala le fe on fa si me ma lo fa tai mana to la tu ole au tu la o fionga e te alu ai o te fai tala le tusi ai te le tu moli o te mana o te fa manuia mai le proklame me ser mamalu lo tero le tino e po falanga le tapo inga Samoa fa tai mo le tante mi nei a fiafi la foto i lo fionga na lo fa tai ia o pu masani Asiata mo le tu lenga ngol fa tai mal fa malo ia ono lo matu a no em fa fu yo no matu fa swa tu inisio vai wa le ia a malu ru tu foi pe a ru tu ali ste mi pe e fa bale fa vasi ia setala yo no e vai fo ia le ona ia si le ona taua ia ono le matu te moli ma watu me e tu pu idea ele fa fonga mai no tatu tunu ia mo le nga ngol fa tai ila to fa ile mai malai ia mai se fo io makingi ma uko le pulenga ia fa fitai ona le mo pe o mato ava no mato te fa so atu ai ia ma batu fo ina ma fo ngai tu sai ia ona ole fioluminga o lo fa pe ona fe lu tatu tu nei ia tu langa pe ma mafia i tu fa io malo ia le fo o to fa fo mai mo to sila mai tu langa pe ona ia ia o pa masadele tu no ta alota mo leuso ai pe ha ngo fa so leuso usu papa ya ele o kala la ko inga ya ka ngau Samoa o ta to le na ai po le ala vale tu la ngai pe na yai e nga ka nga ka fa vale fa me kai me fa penge ale o le uta le vale ta fi mamau ale uta le poto e fetala o le toela le nga fa tai mal fa malo asiata o le matu ke mafuta i tono le matu awala matu o mai ya male sunga le pali tele o le fata maole o le fatutu ele tua Samoa tas ya pe avo no to silfia sa to se aia
le tama ona o tonga fitinga sa fapeona sa ili manuia tuai ona o ngase o tino e vi ele tu le o matu to mafuta malo matu tama ia le matu te anga I mai ia ile Maota ona le ia tapu ia o faiva matiu te o whengai mai te palemia mai se o le palemene o Samoa ia o le tamafo ina iai lava mai le amatanga ia o le talanoina o le tu faatasia ma le musuia ma le whainga o tonu ia o le tula I mai o le whatutua I le tua Samoa tasi faatasia ia ma le o whaia sa fotula whai le matou te mafuta le o tō o ai tau nuu mai I murinu nei lo matou awala mo le toile nganga o le whamalo ma le whaaftailo mo le tufo ilo whaanga o le sunga le palitele malietoa ia I le whaafunga mai alo tātou tunuu ia whapefoi ia le sunga fo ia sa fotula whai ia nei la perepea le whaafunga anga Samoa no sa upuma sa utala ia ona manu fo ile ne ia vea lo tau mo faiatu ma le nau mai o le tātou au nanga ia ma awala e o Sofia ai le fili ma le ti Apollo pe e o iai ia le to fai lo tātou tunu le nganga lava ia o le fia faso atu e tu sai ona siri mai ia ma matou faso atu tali atu fo tu sai ia o le finangalo e pe ona momoli mai ina ia maua le maninonga ai a faila ia e o iai lo tātou vanonofo pe ua sopolangi se upua nei e pe ua le taula fo I le whaafonga lo tātou tunu so vai le ai toi fo I mai u ilo tu muai ia a faina e wane I a faina lo tātou vanonofo ai ata ile masa wha matalanga o ato enga o toe lau tau maftanga ma lo tātou tunu ia iai manu iau le tua whamanuia le tua I le lauto wha Asiata ma le Tautai A'e le nei vaenga o le fiafi ia whamanuia fo I lo tātou tunu ta mamatina mātua I o tō whaiva lo whirima o lo tu ila muni pang maula le muni la ngase manuia o Samoa ia ai whaatili ale lau mea I le au whaingaru nga tutofia le tua I so se whata ma so se tō vine ia alofa tele atu I le nei vaenga o le fiafi ia ma ia maua fo I lo tātou tunu le tō fi malie ia matoe wha mana tuatu I tātou tunu I ainga te tasi a meisio e kalesia mana tuane le soifua o le te tai o le tuangai sunga atu le epasa I le malie le ngoi e tātou tālu sanga I le teimi ma le teimi e uru te uru ani a fofo vai le lei ia whaasoa mai le tua I lona soifua tautua wā upu whai o lo tātou tunu ma le tautua ina o lo tātou tunu e ala I le Maota o lo tātou tunu I tia whaunei ia fo I mai I lo vai maua le ola ma le malosi ia va peona tautua I so se vaenga tau te mo o mai ai ia o le afo lau kou whaakongunga ia kia I fia la vai fai asiaka e meise la vai ia ki oe a e fai mai o kia anga sifo awanga o kia anga sa ia ui se kifuna masine bua lau tau ona mai lo tātou tunu ui sa monei ria tele oenga o le nei vaenga o le fiafi e whaso I fuia ia malo le tanoa e lau fionga voi ia vai ane o tu te tele ile ainga matua e misi foi ia o le daua tau tolua tai mama tila whainga le fo maua I le ea ia le whao pea I le tau sa folau le sunga le pali ia ala fala whaatuna ia suli o le malietoa ia vai ane foi le tupu tausi le tua masanga ia aia foi e la whanga mango maruasi ufanua o le nae ala le tai mai sa fotula whai ia o to e tausi a wale lua ma le toa lima o nano la le toa masa ia e masa la le toa malo le malietoa ia ua fitau le lei fola I lo tou va se tolu le na vaenga o le auli ia whaafitaitele I o se whamanuianga ia e o so saitumu le loto fia e a maua lao mani no whapenei malau fionga vui ia o le tolu taia ia o le tō whamalusina I tūlanga o fola o whaasaralaunga nga te rolo tautua ftoto ia Samoa malau tautua upu whaafitaitele I le nei pāanga noa e le umai tāti toi whitapa I foi ia I le la foi vai aso se lolo mai vantu ele tua I lo tō soifua maua sa mātou wola ia whaasoifua ia mo le nei taimi God bless soifua iau ia whaasoifua ia ia Samoa le tātou o tō tonga o niso tātou reporti tātou atu se esiasia tātou company langono sua a foi mai tātou wasia po le fia po le whalongo o pepesi ke le Omicron ia tātou nusila pea e oi tātou foi mai tātou whaasaralongo whaapesi nisi nei
tua male au nanga Maota o Samoa service station nei tona i matu. Matau te utuina lo ta vale, male tele unisio matu au nanga ese. Ale ngata foi le, matau te sia ke ina foi lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang boleh mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas itu. Mua tapi lah telefon ni time itu ni lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua I fasa ina, lo tau maftapa ai no fuanga papeni. Maota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Taibarawa titoe se fulu biro to the talo le to live feed to le to tua male o nanga fa wa la mona TV polo BluTV le vang on le fia fi male tato proclame le to te ya em le malo to te em le nuia fa va Samoa ya ile nei fo ya so fa sifo le lai lo na tau fiafi na fa mai antu tato fa del nonga ya ile nga tole sunga Laaulialemalietoa le te fono le vang fa fa to le to Samoa tasi ya ma se fo le fionga ya vui masina mo sina fo lava ya suisa upu fo le tato BluTV I Samoa o se tamali o longo fo ilana tautua e se o tatou watunu o me se fo yo le tafa o le kelope fa malo mo fa talo fa ni se o to le fto a maua me se fo le fto a join mai alu tatou fa talo nanga ya misi lo swafa ya ele misi o ya ile lo fo le to wa fo ilo fa so ino tatou proclame like love and share se usa sal tielu ma futa mai na ya Palmerston North me se fo Dennis male Freinga io DNA na I Monrewa malo lava mafuta mai se tanto me e tu lava I tu langa le tanto wa COVID male update pole ase tala oto ia tu langa o yai ia ma tu fo le wa stand by mai ka ko fenga ngui nei taimi ia male tanto sui fa salau le tabai ia Claudia Sanchez talo fa lava Claudia wa male de fiafi Malo lava Asiata manuia lava fafetai. Now, an Auckland airport worker who is double vaccinated and has had a booster dose tested positive for COVID-19 yesterday. Now, vaccines administered to date of eligible people, 95% first dose, 93% second dose. Now, vaccines administered to eligible Pacific peoples, 96% first dose, 93% second dose. Now, coming along to hospitalizations, 24 cases in hospital, 6 in the North Shore, 11 in Auckland, 6 in Middlemore, 1 in Tauranga. Now cases, 24 new community cases today, 1 being in Northland, 14 in Auckland, 1 in Waikato, 5 in Lakes, 1 in Bay of Plenty, 1 in Hawke's Bay, 1 in Wellington, and a total of 56 new cases identified at the border. Now that concludes the COVID updates for today. Back to you, Asiata. Malo whawhitai, thank you very much, Claudia. Toi maua sisi tātou whapuponga update o le tātou COVID I le teimi masani le sofo I antai au. Whatalo whale tu whina rejoice whataranga le mafuta mai marewa. Ma se whasunga whawhiainga pa sa waita whata mo le whalitua. Ia melody, maloa le soifo maua, malo whale whatoto le neaso, pa ia whale kalesia, le VPM ministry. Sive vai ngā wā lesi ko whio lai ko whiwhi.
Malola foi tama mo o mai lo sunga me se foi le sunga le pese ilo ai si fonga io si leo o fa lo ngoi a o si fonga le o si fonga mo le sunga ya si ve vai nga wa le si malola foi manuel to sa fo uso me se foi le totonga ya fa lo ya mal no falo le fa mai ina ma tato tu vai le tau lungo le proclame ia inisio tātou whaapitoa me se fole au onanga ale tātou BluTV ia me se fole tātou Bluwave ia e ta ua mawhai ngoi no le Blue Stream le utau se sila mai lungo le tātou screen o le au onanga le nei e whaapitoa lava ma it's a professional au onanga ia e fito i tonu lava fo i whaamama avenga e me se o tau o ainga o mafutanga o so o se tangata lava foi pa ia malu la tunu o le mai mo mama o mai ia le fasala longa ia ele ase se le tupu i tulanga foi o fala velave o tulanga i le fia poina o fai poiponga o aso soifua o maliu o family reunion ai me se nei vai tau o covid o le mafai ona tātou fe malanga ia o ia le au onanga le nei le tātou Blue Stream e mafai ona e vala au mai le numero lea ia ma fai ona so tai mai ma wai le fa ma venga tele tanto fa pitoa ile afaso por eso atoa e atu ile tanto team e po e ma fa sala la wina nisi o vaenga ia awa fo ile to tulanga i vaenga ma manu fa tava e yo no fulu ile ngata fo ia e mo live fo i fa loto i fale e na o to wa to te mata ia pe fa petu te finga ngalo o le fa tau no ino le zoom io o le au nanga fo i le live ina ia sila mai mo mai le to telo ni so tau ainga wa o le mafai ona feo i le nei time o le au nanga le nei ia po fa unga le to te sila mai ai e longa le tanto video le to ina ia tele na ni so vaenga o mafai ona manto po ina le au nanga la Blue Stream le Bluwave ia in the most professional way nga wese sila tuai e pe ia o le ka ki fanga ngai ke mai mo ia me se fo i le tulanga i le quality o tanto camera lo fa ngaina ia male o nanga fa pena ia o lo loma se fai poiponga ia me se fo ela ka mo for kamale le ko ki sila mai baby shower le na baby shower ia po le gender review io fa sa mo la ka malo por ia o le fa tai lengo le pepi ia me so la va se potonga alo wainga ia me se fo io tanto maftanga communities e kalesia tau finangalo foi e po e so MTV io e po e se tulanga ia o lo proposal e o la lava le tulanga te mo ke mo bia foi lele wa istanga tamana o proposal e pio le proposal runga masinga Zau mai sa vai zau manga proposal masing. O uma tulanga fa ben na te mo mia ile au nanga. Bili tato numero na over selau. Tasi lotas. Tasi va o. Over selau tasi lotas. Tasi va o. E te le tulanga tau ile fiso soninga mo oe. Ia o sa mo fo o sa mo o mia le tanto io ele o se palangi ele o se inkia. Ia o tatou lava fo ia tulanga ma fai ona fitutuna ia e tu sai fo io se ngafatia para ngafatau le maina no mera na over selau tasi lo tasi va o ia e ma fai ona e fa fiso tai ia e wantu le le pu ele le sauninga ia e uma fo ile so fa pito ala ua ma fai ona tu fa tasia e se tu ainga vainga fo ile le malu pui pui e ko maka pea ma ko maka pea ia so uma le lumanai au nangala na le tanto Blue Stream ia available for ile au nangala le tanto Bluwave ia ma le tanto BluTV Tautai A'e le nai le vanga fiafi ta donu le tula e ono afte tele le to lava papale me se foi o le tulanga le sheino tanto proclame le aso atalofa Joseph and Rina Josefa ya me se foi o Judy Jangi tavana me to mafutanga taliti nga faiva ya racha ausange mo to malava le mafuta mai lungo le tanto Facebook nga telo le tanto YouTube channel filo inte mansani la so tayao fa mangalo se la manga o le to mali soifua mai manuia.
tau tua ma le au nanga le Maota o Samoa service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia. Mua tapi lah ucapan le Pea ut. Mua tapi lah telepon ni time ut ina lah ucapan. Mana baik ngamul mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga pape. Maota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless.